दिनै आबसुनि दैदेनगिरिफोरा मानो होआखै एनडिपिनि दैदेनगिरिफोरा मानो होआखै विभिन्न जनगोष्ठीफोरा दिनै कन्ट्रेक्टर बिजनेसमेन दङ बिसोरनो होआ लाखिनो मानो बायरि थाखिनो प्रमद बर'आ दिनै होयो आन्दोलनखौ सोर खालामदों बबे रायजोनि जायफ्रा दिनै गुबुन गुबुन रायजोनिफ्राय फैनानै बेफोर खामानिखौ लांफैदों बिसोर आन्दोलनाव बाहागो लादोंमोन प्रमदखौ दिनै रायजो राजाया सों रन्जन दैमारिया बहा दङ प्रमद बर'नाव सों दिनै सों सिमाया मानो दासिमबो बारायाखै बे रानिटेका ओनसोलाव बेखौनो बुंनो फैदों प्रमद बर' बिथाङा जेसेबां दिन थागोन एसेबां दिननो बिटिसिनि रांखान्थि अबस्था गाज्रि जागोन बे गाज्रि जानाय अबस्थाखौ जोङो बे बिटिसिनिफ्राय गोजान खालामनोबा एकमात्र प्रमद बर' बिथांनि सरकारखौ जोङो बिदाय होनांगोन बेनिखायनो रायजो राजाखौ जों खावलायनो फैदों मिथिहोनो फैदों बोरै जोंनि आर्थिक अबस्थाया बे बिटिसिआव गाज्रि जादों लाख लाख कौटि कौटि टका फैसा दिनै बिटिसिनि फैसाखौ प्रमद बर'आ गुबुननि रायजोनि मानसिफोरनो हरबाय कौटि कौटि लाख लाख नायबाबो नायख' हायै कौटि कौटि फैसाखौ दिनै प्रमद बर'आ बाहेराव हरबाय दिनै आबसुनि दैदेनगिरिफोरा मानो होआखै एनडिपिनि दैदेनगिरिफोरा मानो होआखै विभिन्न जनगोष्ठीफोरा दिनै कन्ट्रेक्टर बिजनेसमेन दङ बिसोरनो होआ लाखिनो मानो बायरि थाखिनो प्रमद बर'आ दिनै होयो नमुनाया बेफोरनो कौटि कौटि आन्दोलनखौ सोर खालामदों बबे रायजोनि जायफ्रा दिनै गुबुन गुबुन रायजोनिफ्राय फैनानै बेफोर खामानिखौ लांफैदों बिसोर आन्दोलनाव बाहागो लादोंमोन बिसोरनि बिमा बिफा गथ' गथाया थैदोंमोन प्रमदखौ दिनै रायजो राजाया सों रन्जन दैमारिया बहा दङ प्रमद बर'नाव सों दिनै सों सिमाया मानो दासिमबो बारायाखै लेखा कपि स्कुल कलेज सरकारि जानायनि लेखा कपि दिनै एनडिपिफोरखौ इयुथफोरखौ साख्रियाव सोगोन आर्मि पुलिसाव सोगोन होननाय लेखा दङमोन बेफोर कपि दिनै जों प्रमद बर'नो कुइसन खालामनो थाखाय रायजोखौ खावलायदों बेनिखायनो प्रमद बर' बिथांनि गभर्नमेन्टखौ गोजानाव जों मिलायनो थाखाय दिनै बे रिलिखौ जों खालामदों फोर बेल' गैयैखौ आं खोनासंनो सम गैया उन्दै थाखोनि मानसिफोरजों बुंनायखौ आं गोसो होनो गैया प्रमद बर' बिथांनि गोजौआव सोर दङ आं बेनोसो रिप्लाय होगोन उन्दै मानसि जाना आंनो सम गैया নিশ্চয় এই ৰাণীখাটা এৰিয়াত ফৰ্টিং চিৰাঙত অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা মিনিষ্টাৰবিলাক আহিছে এমপি বিলাক আহিছে এমএলএ বিলাক আহিছে কিন্তু আজি মই কম অসমৰ যিমানখিনি মিনিষ্টাৰ এমপি বিলাক আহিছে তেখেতসকলে এই বিটিচি দিবলৈ কোনোদিন নাহে তেখেতসকলে আমাৰ পৰা নিবলৈ আহে হয় না আমাৰ পৰা কোটি কোটি টকা প্ৰমদ বড়োৰ দ্বাৰা নিবলৈ আহে যাৰ কাৰণে আপোনালোকক এই নমুনাটি দিছো এইটো ইমান কোটি কোটিৰ টকা অসমৰ কন্ট্ৰেক্টৰ বিলাকে বিটিচিৰ পৰা লৈ গ'ল এইটোৰ প্ৰমদ বড়োৰ নমুনা আৰ্থিক অৱস্থা কি কাৰণে বেয়া হৈছে আৰ্থিক অৱস্থা বাহিৰৰ কন্ট্ৰেক্টৰৰ পৰা আহি প্ৰমদ বড়োৰ লগত আহি পেলাই বিটিচিৰ টকা পইচা কোটি কোটি টকা লৈ গৈছে তাৰ কাৰণে আৰ্থিক অৱস্থা বেয়া হৈছে তাৰ কাৰণে মই বেপাৰীবিলাক কওঁ আপোনালোকে যদি আৰ্থিক অৱস্থা বেয়াৰ পৰা যদি মুক্ত পাব খুজিছে আপোনালোকে প্ৰমদ বড়োক বিদায় দিব লাগিব যিমান দিন প্ৰমদ বড়ো ডাঙৰীয়া বিটিচিত থাকিব শাওনত থাকিব ইমান দিনলৈকে বিটিচিৰ আৰ্থিক অৱস্থা বেয়াৰ পৰা বেয়া হৈ যাব তাৰ কাৰণে প্ৰমদ বড়ো ডাঙৰীয়াক বিদায় দিবৰ কাৰণে আমি ৰাইজহুৱাভাৱে আমি এতিয়া ফুট ৰিলিজ কৰিছোঁ কাৰণ এইটো নমুনা হয় ইয়াতে কি লিখিছে গোটেই নলবাৰী ধেমাজি গুৱাহাটী কামৰূপ বিলাসীপাৰা দিল্লীৰ গোটেই কন্ট্ৰেক্টৰ বিলাক বিটিচিত আহিছে তেখেতসকলে আমাৰ বিচাৰৰ মানুহ নেকি বিচাৰৰ মানুহ নহয় তেখেতসকলে যদি গোটেই পইচা লৈ যায় আমাৰ বিটিচিৰ মানুহ কি খাব আমাৰ বিটিচিৰ আৰ্থিক অৱস্থা কি হ'ব ৰ'দো বাহিৰৰ চিমেণ্টো বাহিৰৰ লেবাৰো বাহিৰৰ চাটাৰিঙো বাহিৰৰ আমাৰ দোকানবিলাক কেনেকৈ চলিব বেপাৰীবিলাক কেনেকৈ চলিব তাৰ কাৰণে এইবোৰ গোটেই সমস্যা শেষ কৰিবৰ কাৰণে আমি প্ৰমদ বড়োক এই শাওনৰ পৰা শেষ কৰিব লাগিব থেংক ইউ